Hadin bagi bor pulit jongka Phulbari West Garo Hills District kilayo ika jingtip babnia kila penlong ika jingkenra lani ka counter insurgency operation haga snong niki kona ka badang hap hapo ka Phulbari police station haga khatsau tarik urisau ar ar kilayo ban kurup iki tiersian ki bakentup ka wei ka pistol magazine light li ki kuli bulan bad harangkat ki artli ki mobile phone bad ki sim card ka wei ka thuk ka badan yu registration number ML08G Saw Ar Khandai San bat kawai ka skuti ka bampat don satia yu registration number. Ya kitay kitiar layo ban kurup na kilaingut kibriw kibala ithu kerteng kum Usilman Ar Marang lai pos nam karta na komila para West Garo Hills u Elias Alam Arab Saus nam karta ubana ka komil para West Garo Hills u Nur Hussein Arab Ars nam karta na Gomai Jhora Sial Kandi West Garo Hills ya kita kilaingut la register case bat menta ki por pulit kidang penlong ke jingtok ket ke bakamnia ya kita kilaingun.